uyu mutoza akaba aheruka muri USM Marge niyo kipe aheruka gutoza. Seveye iraremereye, afite imyaka 62. Amakuru ahari akaba avuga yuko ngo yabwiye APR ati ni mumfatire ibihumbi 70 by'amadolari mu bimpe nimurangiza kumereza ibihumbi 70 by'amadolari rwarize na staff yanjye. Ngewe ndo umuntu w'umugabo sinzaruhanya namwe, ni miliyoni 101 n'ibihumbi 500 buri kwezi. Wenda tubare byoroshye ni miliyoni 100 z'amanyarwanda kugira ngo bitabavanga, mujye mumpa miliyoni 100 buri kwezi nihembere staff yanjye cyane. APR ngiyo miliyoni 100 buri kwezi ngewe nihembere aba staff nzazana. Azayakina na Rutsiro? Ntabwo azagikina na Rutsiro. none se barema ikindi gihugu bahemba izindi kipe. Oya ntabwo akavuze Rutsiro kwizige, azajya akina na za piramide. Kuki tuvuze Rutsiro? Oya Bugesera. Oya ntabwo ari ku mupira wahanariza kwizige. Ntabwo ari byo. Level APR yayiminga izo ngizo n'amashami yaza akazitoza. Bara icyo APR viza kinini. Ntabwo iyo viza muri transfer ntuviza igito. Viza kinini Champions League. Kinini Champions League, that's the level. Hayo bya Marine ndore se niyazigaritse ejo bundi yazimaze. Sose ni ikindi riga ngo uyu mutoza ngo ubundi rirango ntajya kozwe ikintu bita kudefanda. Umukino we ngo ni umukino wataka gusa. Kuko akoresha system ya 4-3-3 ngo nta yindi system ajya avangamo. Ucyo akora ngo ni ukwataka gusa. Bya bintu bya Darikonovic byo kudefanda 70 igashira uyu we ntajya bikoze. Mu buryo twemeranye afite CVP n'umutoza ukomeye, umutoza ushaka kujyana equipe nka Tunisia muri Coupe du Monde, agatwara Champions League ya Afrika, akaba ari aba assistant bagatwara igikombe cya Afrika. Sevilla ivugira nta bindi. Hanyuma hari undi mugabo witwa Jose Miguel Azevedo Cardoso, ni umunyaportugal, yavutse 28 z'ukwa gatanu 7 kabiri, afite imyaka 53. Yatangiye gutoza 93-94 mu bana b'ikipe yitwa Espinho. 2003-2004 yari umutoza w'abana muri Porto, ariko wumve na afite CV ikomeye. Yatoje Braga nk'umutoza wungirije nabwo 2006-2007, ariko mva ku mugabane wa Afrika ibyo yashoboye gukora byibura. Yabaye umutoza mukuru wa Esperance de Tunis 2024, atwarana n'igikombe cya shampiyona ya Tunisia. Uyu mutoza ari muri Mamelodi Sundowns. Undebere neza Petit Frere René, uyu siwe watsinzwe na Pyramide. Niwe ne Pyramide yatsinze, ariko imutsinze yatwaye shampiyona ya South Africa. Ageze kuri finale ya Champions League. Mu kanya gashize ejo bundi tuvuga ko Mayere batsinze 2-1, niwe batsinze kuri finale. Mamelodi yatsindiwe muri Egypt 2-1, niwe wari uri ku ntebe y'abatoza. Atwaye shampiyona ebyiri ku mugabane wa Afrika, ya Tunisia muri Esperance ni Afrika y'Epfo muri Mamelodi, hanageze no kuri finale y'igikombe cya Afrika. Yatoje n'amakipe akomeye, ari umutoza mukuru. Yatoje Nantes, yatoje Ajax, yatoje Rio Ave, yatoje Celta Vigo. Afite CV ikomeye nyine. No muri Deportivo yaciyemo. Abatoza ngira ngo icyo nari ndimo ndavuga, abatoza ba APR Football Club irimo Uravuza ni abatoza baremereye, bakomeye cyane, kandi ni intego APR yihaye. Ntabwo wamugani nkuko babivugaga analize ntabwo ziri based ku mafaranga, ntabwo ari cyo kintu cya mbere kibanze, ahubwo no kureba intego agomba guhabwa. None umutoza urumva nawe ntiwahemba gutya ubari Nyarugenge, wahemba ibihumbi 170 by'amadolari, wahemba 70 by'amadolari. Uyu mutoza ukamuha izihe ntego, hanyuma ukamuha iyihe squad, nibyo bibiri bya cyane, ni ibintu bigomba kujyana. Kuko icyo ndashaka kuvuga hano, umutoza wa APR n'abari kuri iyo level yo gutoza ikipe y'igihugu ya Tunisia akayitwara mu gikombe cy'isi, bakazana umutoza utwara ibikombe biremereye muri za shampiyona ziremereye. Ngira ngo ejo nibyo bavugaga, yagarukaga kuri uyu mutoza watwaye wa Young Africans wakinanye nayo finale ya Confederation. Donc ni level, ni kiwango yo ku rwego rwo hejuru. Ariko ibwo APR yo iraza kubaka squad imeze gute? Kuko umutoza ntiwagira umutoza mwiza
wa miliyoni 70 ufite umukinnyi w'igihumbi na 500 ngira ngo ni ukuri kumvikana hari ibintu bijyana, hari urwego rw'umutoza nyine n'urwego rw'abakinnyi atoza bigomba no guhura n'intego mu muha, kuko at the end of the day umutoza nubwo atoza ariko atoza abakinnyi nabo bafite urwego bariho. Turabizi ko abantu ntabwo banganya ubushobozi bijyanye n'amaformation baba barabonyeho barerewe mu akademi, hari na benshi baba bataranagize n'amahirwe yo kujya muri zo akademi. So hari icyo kintu nyine nge navuga cyuko APR iramutse ifashe uyu murongo wo gufata abatoza b'ibihangange, haba harimo inyungu eshatu. Inyungu ya mbere ni yuko iyo umutoza ari umuhanga ku rwego rwo hejuru n'abamwungirije abashyiraho uburyo bwa style of play iri suitable bijyanye n'abakinnyi ikipe ifite. Ni ukuvuga ngo ni abantu bafite ubushobozi bwo kubakoresha imyitozo, bakareba ubuhanga mufite, bakareba ubushobozi mufite, bakavuga ngo iyi kipe dufite icyatuma ikina igatsinda twayikinisha gutya. Kuyikinisha gutya hari ibyo Rene yaravuze byitwa amaformation cyangwa bapanga abakinnyi biriya bya 4-3-3, ariko buriya bijyanye n'ubushobozi bw'abakinnyi muri coaching nibwo noneho wigisha ibyo bita animation. Animation ubwo nabangiye mu materima akomeye cyane yasaba ibisobanuro birebire, kuko animation nuko tugarukira hafi cyane ngo animation offensive, animation defensive, wenda tukajya muri utwo gusa, ariko burya hazamo n'izindi factor nyinshi ikora animation offensive. Ese nkeneye gushyira barafinda ku ruhande kubera iki? Ni iki nshaka ku muhinga wanjye? Ndashaka umuhinga wenda udribra akerimina akajyana baro akayigeza muri box. Ese barafinda afite capacity yo kudribra? Abasubiye ku isomo rya dribble, barafinda yigishijwe kudribra cyangwa barafinda bikora bya kimeza? Agahita avuga ati iyi si yo level. Uyu muntu agenda yitega nshakira umuwinga w'isasu, ndamufite muri Tunisia aragurwa $200,000 twikwirirwa turuhanya, agakora ku rutsinga akamwe ati we peti njyewe ndi Nyarugenge mfiteyo proje manuka chairman ufite $200,000 nzanira umuwinga hari. No kuvuga ngo hari capacity y'iby'umutoza abatashobora kukwigisha abantu bo kuri no level, kuko abangaba baba barageze kuri izi level zo gutwara ama Champions League. Abangaba mu mupira ntubageranye n'izi seve za barugaju, izi ngizi za Sena n'izi za Bezi Kigali, twese tubona za kafu yes, ariko wibagereranya nabo kuko level baragezeho umuntu maze imyaka 20 muri kariyeri wateruye ibikombe. Abangaba bageze ku rwego rwo kuba ari nk'aba instructor. Uyu nguyu nabonye afite UEFA n'abakinnyi agomba guhura n'intoranwe n'injonjore zumva umwitozo we. Umvise uko bigomba kujyana, right? Gomba kugira squad nyine ikomeye. Ntekereza ko iyi level ikwiriye kujyana na level y'abakinnyi bari kuri kariba. Noneho akaba ari no twinjira ngo APR Football Club iri tayari. Erega kubera ko urumva banze kurema aka kantu iri tayari iri tayari, kuko n'ibitekerezo umutoza abiri tayari, ahubwo ikibazo kigaruka ari kimwe no kumuzanira abakinnyi bari kuri iyo level. APR ikura yabibyumva neza ko n'ibitagetinga amatsinda aya mafaranga twe twita menshi Kigali kwari nk'agatonyanga mu nyanja handi. Iyo tuvuze ngo $100,000 ku kwezi ukazishyira mu mwaka ukumva ni miliyari imwe wenda na $200,000, washyira wenda muri squad nayo kumva irahenze, washyira no mu mishahara n'amaprime nabyo kumva birahenze, ikipe wenda ukaba yakumva izaguhagarara wenda tuvuge miliyoni wenda buri mwaka wenda nka 7 z'amadolari, ubwo ni nka miliyari 10 z'amanyarwanda. Iyo uzibwiye umunyarwanda arataruka ngo miliyari 10 ngo uzakina ngo riga mu Rwanda ngo ari 25. Umupira ni product ibyara amafaranga menshi cyane kubazi kucuruza, ahubwo ikosa twe dukora umupira turebera mu ndorerwamo muri Kigali. Wowe ufata umupira APR shaka gukina ukawuhuza na Muhanga, ntabwo APR igomba kumva yuko ari Muhanga. Nkitekereza piramide ikuramo, nkitekereza Simba cyangwa Yanga. Iyo niyo level, niyo investment bakora. Ejo bundi yarabitubwiye engineer Herse ari mu Rwanda, yaratubwiye ati twebwe umwaka wa mbere tujya kujya mu matsinda twakoresheje $1.5 million z'amadolari. Yego.
umwaka wa kabiri turapuguredinga dushyira kuri 5.5. this time around tugeze kuri 7.5. igeze kuri miliyoni 7,500 z'amadolari. izo ni miliyari 11 none seriga uyu mode uje wa Simba ntamaze gushora agera muri miliyoni 20 z'amadolari muri Simba ngatarungukaho n'igiceri cy'ijana. miliyoni 20 mu myaka 4 buri mwaka abaha miliyoni 4. nk'ubu nabonye atarungukaho n'igiceri cy'ijana. wowe bita Feitoto birasobanuka rero mwongera amasezerano yamuhaye ofure ya miliyari 805 z'amashiringi. ngo kugira ngo yongere amasezerano mu ikipe yaza bamuhaye miliyari 800 na miliyoni 254 z'amashiringi. niyo ofure Azamu yashyize ku meza aramubwira ati Feitoto are you ready? miliyoni 805 miliyoni 800 ubwo ni nka 400. harya Tanzania barahindutse bakubye nka kabiri ni nka 400 nka miliyoni 400 z'amanyarwanda 380 gutyo z'amanyarwanda. kongera amasezerano urumva udashyiraho ibindi. so ngira ngo ni igitekerezo cyiza kugira umutoza mwiza, ariko nyine birumvikana bigomba kujyana na product n'abakinnyi beza nabo azifuza. ikipe ikaba iri tayari kubamuha kugira ngo proje bayubake by'igihe kirekire. hanyuma abantu babyumve neza icyo wari uvuze. Darko aganira na bagenzi bacu kuri Radio 10 yaravuze ati mu Rwanda umukinnyi w'umunyamahanga urimo ukwiye kuba ahari wo muri APR. ati n'umukinnyi witwa Watara, ati niba ikeneye amatsinda ikeneye bane nka Watara. ati n'ibikombe 3 yatwaye byagizweho uruhare n'abanyarwanda cyane. ati niba ikeneye